play pi barang ini pian subahai pi cakatuk kubon mentah ke janmit, coban pasi kubor ke babnya ini pet cuai kimat berkongsan. Beliau Menteri Rang Ba'adu Keri Narendra Modi ketama sab Bharat drone WhatsApp R1000 nang ba Delhi. Sen ansawan ra ke sarkar arput di school bus, bat electric bus ban pendapat pensuk yang lain kawan ang Menteri Rang Ba ke Jelau Konrad ke Sangmah. Beliau Menteri Bakmi Irnat Public Health Engineering Pak Renington Lingdok Tengkarya ke skim pelatih ke renovation of Jowai Water Supply Scheme. Bat Shannon Rekam No ya ke Engineering College yang ke Jalan Kelaya pentip Menteri Ketenaga Politik Pak Lakman Romboy. Kikubor kibabnya, Menteri Rang Ba'adu Keri Narendra Modi mentakasngi ulah play ya ke drone festival ke bahek do ha keri hanong badalihi ya ke balatip kum ke Bharat drone WhatsApp R1000 hab ajing keren ha ke sngi Menteri Rang Ba'adu Keri ulah ang bakari India kadon ya kalat banlong kum kawe ne kiri ha ke perthai ke baklan ha ke jing penmi ya ke drone ki bala ban penkam ha ke bentaba per kum ha ke rep karyang ha ke tenat yadari ha ke tenat disaster management ha kaliang ke kot ke khia bat ru ha ke banthau jaka bat puta ha ke por ke bansawan ha ban pau lor ke jingkong san jong kani ke buit thamai Modi ula ang balang ba ke jing yarap jong kani ke buit start bat thamai an la ban pen ulong ya ke thong jong ka antio daya ban yarap iki break badan kam ya ke jing yarap Modi ula benrap ru bakari India menta kala jam syaprang ban pau hakmat ke perthai kum kari ke baklan ha ke jing penmi ya ki drone. और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। Menteri Rang Ba ke Jelau Konrad ke Sangma lang ba ke Twitter ula penna ya kerai ban penduna ya ke jing teng kali hapok kenong ba Shillong. Hadir meladap penlong ya ke jing yalang bat ke Mekalaya Integrated Transport Project Team u Konrad ula pentip basan en penrekam no ya ke arpotli ki school bus hapok kenong ba. Ula benrap ru bahadien kani an sawanra ru ya arpuai teli ki electric bus na kebentaban kit ikinong let nongwan hapo kanong ba Shillong bat kat artli ki electric bus na kebentaban kit ikinong jungok kai perthai kajala ketemu ru ban pelaj da ka subsidi scheme na kebentaban kit ya ki arspa teli ki kali ki ban pendenkam ban kit ya ki marep bat sanpo teli ki kali rem ki ban kit ikinong jungok kai perthai la ong shu Konrad ka Mekalaya Integrated Transport Project ka de project ka basis pa $4 million ya ka bala bay tengka da ka World Bank ban penbahabat pensuk ya ka lai ka wan bat ru ban yarap ya ka jala Mekalaya ban kiu ha ka bedai bat ka rep karyang bat ki kam jungok kai perthai. Menteri Bakmi Irnat Public Health Engineering Jong Kajala uba Renington Lingdok Tengkar mentakasngi ula play ke skim balatip kum ka renovation of Jowai Water Supply Scheme. Hakan kasngi la senran lang ya da Menteri Sarkar babat ya ketenat Urban Affairs uba senyaw halang dahar baru MLA ke Jowai uba wailat miki Shelah ha kaban kilabo ya umau nongrem ban penteri kami ya ke klit tersi Combined Water Supply Scheme. Ya kan ke skim lamang tengka kumba apsal klor lepsan lak 10,000 tengka. Nalor kani kilabu ru ya mau nongrem na kabenta commitment to do water supply scheme ya kabalamang tengka kumba lepo ar klor lep lak 10,000 tengka. Baro artli kini ki project idai ki balamang tengka da sorga pdeng hapok scheme Jal Jeevan Mission. Uba tongkar haba ajing kena kini kesngi ula ang baka sorkar MDA kelapun ulang ya kajing kular kajongka kamtam ha kabaya debit project ki bala sa teng da ki bon snam na kabenta kajing mentoy jang ki pajba nong syong snong. It is stone of faith कि मां जो कहेंगे जो टेक्नीशियन है हाथी की शौक हाथी की ऑफिसर्स हाथी की इमारत
bagi ayah cooperation bagi mereka bahwa mereka bertahan hijau bagi ikan hijau bagi orang kerja mereka bagi kuah orang keburom juga di kerja di sini kemudian tanggung minister kemudian juga officer tu engineer anda keburom kebahamune kerja hati keburom berada di balik harga omlam mereka. Menteri Kenat Puli Putih Gejala Meghalaya Iba Lakmen Rumbui ila pentip baya ke Engineering College jong Gejala am sedang pentraino syanda ke baong ba kajing panjing bet naka AICTE bat kiwe ki agency kelaya Chakmat. Menteri ula angru ba ka sarkar Jala ka penkrek bandon no syan ila ka jong ke university. Halor kamat kabat yadai bat kajing siu tulab yakin no hikai SSA iba rumbui ila ang ba insekran bat kiwe ki menteri Kenat Puli Putih jong kari naka benta kajing pentrekam ya ka skim Samagra Shiksha Abhiyan. Iba rembui iban yasim mentah kajing yalang banwan jong ki menteri Kenat Puli Putih ha Gujarat ila ang ba insekran bat kiwe ki menteri jong Kenat naka benta kajing yadbet jong kajing siu ya ka tulab jong kino hikai SSA. And the process is on for sanction of post and application to AICTE. So this process is on. I hope that we will be able to complete the process subject to the approval of the regulatory authority, and means AICTE. On the 1st and 2nd of June, there is a conference of education minister in Gandhinagar in Gujarat. So we will have, I will try to talk with the with other education minister how to see that this issue of SSA could be streamlined. Ka Working President kami Meghalaya Pradesh Congress Committee ke Deborah Mara kala ang ba kajing kai be a yaw doyang hakitan Garo Hills ke Jorba bat day ban penlong da kajing tokit jong ke CBI khnang ban lab ya ki badan kti ha kani ke kam kajing Bishar High Court kalala ban pensange kajing kai yaw doyang leng ba kalan custom station ha Gasua Para ha ki kali ki badan ya ki e-way bill kaba ai da kagohoti base Jema Enterprise ka High Court kalala ban te lakam ya kajing kai yaw doyang leng ba ka Gasua Para LCS hadin kajing pensngau ya kajing ujor jong Michael ti sangma ubray unang kai balapau penpau bakadon kajing kai ba ya doyong sa Bangladesh. Haba kena ba kajing pentrai ya ka office rekam jong ka NPP kalong ka babean bat day ban penistom kat kumkaan kami Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC hinin kasngi kala kena ba kaseng National People's Party NPP ka badan ha kalang sensyar kam syamlapan jingbit shwa ban shnai ka office rekam batmai jong ka haba a jingkran ha kajing yalang bat kinong thok kubor secretary ka MPCC ba Manuel Batwar ula kena ba kajing pentrai ya kane ka building kala jandep kumbah nyupon ke sispa kat ba kaseng NPP ke klaim yo jingbet na kami Meghalaya Urban Development Authority muda ban shnai ya kane ka office kum kane ke jing a jingbet kalong ka ba kongsan na banta ban shnai ke jing te hakinu kinu ki jaka ki ba po ke jing kmi jong ka muda. To us, it is impossible to imagine that a building which has been inaugurated in terms of the foundation only on the 1st of September 2020, and by almost 70% of the building structure has already been constructed right now. And it just comes to our information that there was no permission from MUDA yet, which means that these departments and government agencies are being bulldozed in a way that we have never seen in the past. Mentapan ni pe kajing long jimang kesimnang Shillong kajing shit kalong +0.1 degree Celsius bat kajing krek kalong khatsan kendai degree Celsius kajing sngem kahau kalong reply na kispa men step bat proply na kispa jan mit kala bandon kajing hap slap ha ki babon ki jaka sai sen pan ngi pen kan mai pi be ni khubor jongi pila ruban pet live ha YouTube channel jog news Shillong.
Coba penpai syaka bekut jangan tutup kubor yang pe biang sen ya kimat berkongsan. Beliau Menteri yang Badu Keri Narendra Modi kata masa Bharat Drone Mahotsav 2024 Hanong Ba Delhi. Sen Samandra ke Sarkar Arput League School Bus bat electric bus kiban penbaha bat pensuk ya kalet kawan ang Menteri yang Ba ke Jela Konrad ke Sangma. Beliau Menteri Bakmi Iknat Public Health Engineering ubah renikton lendok tangkar ya ke skim balatip kum ke renovation of Jawai Water Supply Scheme. Batchen and Menteri Kamno ya ke Engineering College yang kejalan kelaya pentip Menteri Ketenak Urip di Pak Lakman Rumboy. Diperlak ketung lepas kubukut jangan tutup kubur jengim tagajanmit haduk bani sembiang berpilih syai sini boleh pi barak.